Druga stvar, Sandra je diplomirani pravnik, završila je ovdje magistra. U redovnom sistemu, znači nije ništa vanredno, nego u redovnom sistemu kao redovni student i jedna od najboljih generacija, u generaciji studenta i sve slično. Ja sam u generaciji bilo svoje prezime. Tako je. Najbolja i samim tim mislim da ona pozvana da ovdje, što kaže ona i prije nego što ona preuzela ovo, da smo razmišljali upravo da ona može puno toga reći, da može dati svoj doprinos i da nam danas može ovdje dobro dosta toga pojasniti, izložiti i dati konkretne primjere kroz svoje izlaganje o diskriminaciji osoba s invaliditetom u kontekstu kojeg ona danas će zastupati, a ja to neću kažem, nego ona će sama najaviti. Izvolite sam. Hvala. Ovako, hvala Jusmiru na predstavljanju. Kada je u pitanju moja današnja tema o kojoj ću ja govoriti jeste diskriminacija osoba sa invaliditetom koja nastaje kao rezultat pravnog reguliranja, odnosno kao posljedica pravnog normiranja. Naime, moram reći da je to zapravo jedan paradoks zbog toga što bi upravo pravno normiranje trebalo dovesti do poboljšanja životnog standarda kako osoba sa invaliditetom, tako i ostalih građana. Međutim, u našem slučaju to nije tako. Često smo u situaciji da se donose kako zakoni, tako i brojni podzakonski akti kojima se neka naša prava ukidaju, ograničavaju ili gdje nam se daju, ali s druge strane već u samom startu je vidljivo da smo u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale građane kada je u pitanju ostvarenje određenih prava. Da bih bila pozvana govoriti o samoj diskriminaciji, prije svega reći ću da diskriminacija jeste zapravo svaki postupak razlikovanja ili nejednak tretman određene osobe ili grupe osoba zbog toga što takva osoba jeste različita ili grupa osoba ima neke različite osobine od ostalih. Diskriminacija može biti po osnovu pola, seksualne orijentacije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog opredjeljenja i svakako na osnovu invaliditeta. Naime, bitno je napomenuti da naš ključni problem kada govorimo o diskriminaciji jeste zapravo da diskriminacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini proizilazi iz samog Ustava Bosne i Hercegovine. To je iz tog razloga što socijalna politika, zdravstvo i obrazovanje nisu u nadležnosti države, to jeste najvišeg nivoa, već spada u nadležnost entiteta. Samim tim tu se ostavlja prostor za različito reguliranje prava osoba sa invaliditetom od strane entiteta i Brčkog distrikta, a u entitetu federacije od strane kantona. Tako da zapravo imamo 13 različitih socijalnih politika kada govorimo o 10 kantona, 2 entiteta i Brčkog distrikta. Čime su osobe sa invaliditetom u neravnopravnoj položaju prije svega na teritorijalnom osnovu, ali isto tako moram reći da zakoni razlikuju i 3 kategorije osoba sa invaliditetom. To su osobe sa invaliditetom čiji nastanak invaliditeta nije vezan za ratna dešavanja, zatim osobe koje imaju invaliditet koji je nastao u samoj borbi, neposrednoj ili posredno, znači učešćem u samom ratu, i treću kategoriju čine civilne žrtve rata koje su žrtve, to je čiji invaliditet je nastao uslijed ratnih dejstava, ali ne u borbi, dakle ne su bili civili recimo na ulici ili tako nešto se desilo. Ili za ostataka. Da, uglavnom to su ti razlozi. Pa po tom osnovu imamo 3 različite kategorije osoba sa invaliditetom. Naime, moram reći znači, da kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, prema Ustavu Federacije, to je iz njega samog proizilazi da je socijalna politika u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona, gdje određena pitanja regulira Federacija, dok su druga pitanja ostavljena u nadležnost kantonima, pa 10 kantona na različit način regulira određena pitanja koja se tiču socijalne politike, ali i zdravstva i obrazovanja.
Na sami način ja moram reći kada govorimo o ovoj vrsti diskriminacije koja nastaje kao rezultat pravnog reguliranja, da ova diskriminacija se ne odnosi na diskriminaciju pojedinca u odnosu na ostale ljude, što može biti prouzrokovano recimo odlukom suda ili radom institucije, već se radi o tome da su čitave grupe diskriminirane donošenjem ili nedonošenjem određenog propisa. Pošto nemamo dovoljno prostora, ja neću puno se baviti teorijom, već ću krenuti sa primjerima iz prakse koji govore o tome da su osobe sa invaliditetom diskriminirane. Ono što također moram reći jeste da postoje slučajevi gdje su osobe sa invaliditetom diskriminirane. Ne samo donošenjem određenog propisa, nego i nedonošenjem pravnog propisa, što znači da određena pitanja uopšte nisu regulirana i samim tim osoba sa invaliditetom se ponekad nađe u bezizlaznoj situaciji da se pita šta dalje, kako će prema njoj postupiti u određenoj instituciji i onda se ostavlja na volju zaposleniku institucije ili samoj instituciji da riješi to pitanje kako će postupiti prema osobi s invaliditetom, što svakako ću navesti primjere. Evo ovako, prvi problem kada je u pitanju diskriminacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini jeste lična invalidnina i tuđa njega, odnosno ortopedski dodatak. Naime, kako sam već napomenula da imamo 3 različite kategorije osoba s invaliditetom, to znači da imamo zapravo 6 različitih načina reguliranja tog pitanja, odnosno iznosa koji će biti dodijeljen osobi s invaliditetom kao takvoj, zato što, naravno, kada uzmete 3 kategorije, a uzmete da imamo 2 entiteta, to znači kad pomnožite 3 puta 2, to je 6. E sad, recimo, pošto osobe s invaliditetom prije svega su diskriminirane, evo govorit ću o federaciji, po tom osnovu što pravo na tuđu njegu i ortopedski dodatak imaju